Pijata ruska naukova konferencija za studentov, mladih naukovcov i fahovcov otrimana online 12. maja toho roku, a na njej svoje roboti prezentovali 8 mladi autore. Jih roboti tvoria zmiz zbornika naukovih robotov z oblastoch jazika, literaturi, istoriji, pedagogiji, pejzažnej arhitekturi i kulturnej antropologiji. Co się čitačoh dotyka, думам, že hodzen bude jeden dosť široký, hodnem u našej zajednici, dosť široká jedna paleta čitačov, znači i ľudia, ktorí sa zanimajú z nauku, ale i ľudia, ktorých uopšte interesuje takzvaná ruská tematika, znači toto, co sa slučuje i u našim društvu, u našej zajednici, u našej nauki, znači rižni noviteti i tak dalje. To dobra vežba za daljše roboti, ker ja mam ideju, že bym sa dalej zanimal so s takým dačím. A nažalj, ja mám iskustvo, že moje kolegové zo kulturologii, zo osnovných studijoh nemali takú nahodu, že by mali dakdze vežbac za dalej. Takže dúfam, že to bar značné a i dalej dajaký poeni, kotri značni za akademski život. Vydavatelje tej publikaciji, novinsko-vydavateljna ustanova Ruske slovo, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, Odzeljenje za rusinistiku i neformalne združenje Vihledovacki kruh.